Doming mabali namin. Kita man pa'y ngumawag dito yung manugang ko. Hello, Domeng! Hello, Tatang. Kumusta kayon kananang? Ay, nasayaat kami lata. Uray no sanda kayo umutla mauray yan na sumangpat. Imawag ni Rosa di Kalman. Di nakakano makontak. Isungay mawag kada kami kananang yaw. Nalabit, ira na, adyak pa'y na-charge sa cellphone ko. Hindi mawag. Nalubat ngamin. Kasta. Okay. Anya tibagam. Agawid ako, hindi ta nagbugsutan. Imbagman. Nangsan kan? Ay, ni Tatang Met. Ay, ni Tatang Met. Inyat kukuim aya, dita Manila. Apaya di ka nagdiritso dito, idi naggapo kay Hawaii. At nangamin inaramid ko dito ay anti kasinsin ko. Ngam agawid ako. Iso nga imawag ta amangan no kunayo kilkilaaten kayo no jak agpakaammo nga umuna. Nasayat met, nasumangpet kan, iti nagbugsutan. Wan, kasta ti kayat ni Rosa. Nasayaat. Uray amok nga awanan ti pagkakumikumak. Sa anak mo nga opisyal ti barangay, ay agawin aktitan. Kano nga raw ti sangbat mo? Hinton malum no bigatan. Akit sige Sige Tatang, dayjay lang. Bye. Bye. Nasaya at mat sumangpeten. Saan la amamin panagsasirek manan iti eskwela. Ewan aya. Anyaman nga tan, ti mabaliwan alintag dita. Para makita tanay. Awan ti mas nupan opisyal may patpatugaw. Hinton kwan, adamanan mamindaran na lintag. Malagip ko na prima kan ti maestro idijay anak na ani Unyol. Nabagsak sa di anak na Ay, woy. Iso nga, agripiter agripit nga ta. Ay, sotel, kan balugmat ngamin ni Unyol. Aginroll pa nga ta dayjay. Bariton nga maagsikon niya sa pailaang iti high school. Niya nga ron ngay, nakurang mo ti disiplina na. No di agnak nakam, dumakalaki di daya problema dagiti naganak. Amang ano probleman to pa iti barangay. Kapaya di ka pala maturog. Anya ay aday arami daw. Mas basak man laday ti surat ni Prima. Di pa ilan nalpas ti problema da. Dapur malariklamunan kontra iya maestro ide ti anak na. Anyaman daytan. Di matlamalmal basta problema dan. Di kunaman ni Prima. Katsan aga po ta maestro kano ni Mr. Carino. Isulatan ti hosto. Wanmat Gamanya ngay dayta. Panagsasirek tumanan. Kasano daytan. Sana basta malpas ti problema da. Akikita danto ka numanan. Anyamat nga iti bagbaga ni Mr. Carino. Dayjay. Awan disiplina di anak ni Prima. Ketijak na gustuan. Pakibiyangan na pa inti personal abiyag ni Prima. Balo ka nung ngamin ni Prima. Anya. Naata. Anyat koneksyon daytan iti problema da. Ay, nalah maturog dan. Intun bigatan na kita no niya ti mabalin ko nga ramidan. Pasapol di pa nagatimbangan ay magdato ya problema. Katun no di ka makabasbaso. Maestro, di kasama o. Halawan. Intagan maturog kan. Di oray mangket no maestro.
Kabuting ko kitain. Agyaman nakta si kalang tadda dito opisina ti barangay, chairman. Apay prima. Adda ka di man ang problema, may anak mo. Talaga nga adda, chairman. Ay na, di ako na amuno niya ti aramidag. Talaga saan asardengan day di Mr. Carino. Aginggat mapagsardengan samag di anak ko nga giskwela. Kanya, nene. Madideta Ay, talaga di chairman. Madinter aramidin na kini Onyol. Gaputang maestron. Maramid nun ti amin na kayat na karagiti estudantina. Nay, madia. Ada kalintigan ti amin na tao, prima. No, may rurumunan ti tao. Apay kiti na diagtignay amang sa politikalintigan na. Tapno saan ngagbanag nakakaasay. Dayta nga rod. Saanan ang makakonsentrate ni Onyol iti pagadalan? Ang mga agsardengan. Nay, madidaytan na. Madadalan ti masakbayan di anak mo. Ay, lakit di iso pa nga siyo, chairman. Tulungan na kami ka di Kaya't nagkanawa kasarita ko na ninanang ko, chairman. Bueno, Nyol. Mariribukan unay ni nanang mo. Gapoy ti parikot na kingka. Oh, ni ngamin Mr. Carino. Kanayo na napudo ti ulo na kanyak. Kwa ngamin Unyol. Sobra ka no ti kinalaing mo amang suteli jay eskwela nyo. Nagpaiso aya. Idi ang amita sa anayin. Kabutang ko ni Mr. Carino. Anya. Kuna nangadada kasama pasama kanyak. Nujak adaywan ni Mayleng. Asino day jeng agnagan ti Mayleng. Tay kay eskwela ka masansa na sutilot. No kasta. Maylin tinagan jeng bagada ididamo asinutil mo. Nga iso tinakaigapuan ti panang saplit king ka ni Mr. Carino. Wow, chairman. Anya ka dia talaga ti pagungong tan naking kaaya di maestro yaw. Kwa? Mariribukan unay ni nanang mo. Saan amamati akas jilatan ti kinalaing mo amang sotel. Isong ibagambang kanyak. Anya ti ammo madadag sa nabasol mo iya maestro yaw. Awan. Sigurado ka? Awan di bagagkada kayo. Anya? Kasano dayta? Kuna ni nanang mo nga amangan wag sardeng kan nga gadal. Yuray man. Awan di bagagkada kayo. Awan. Nay, apay ngagsangit ka mo tan. Naglataro pa magsangit ka. Pili din naman naman. Awan mo, ikaw ko naklaro din. Awan. Salbag. Pagyamanan mi unay, tadda kayo inuimay kayo dito yung opisina ti barangay. Respetuan kayo. Iso nga mayak, gapoy ti surat yo. Inimbitarang ka asar, tadda nga min reklamo kontra kada kayo. Anya reklamo, chairman? Di anak ni Mrs. Prima di Maala, ani Unyol. Estudyante yun ayay. Chairman. Anyat inreklamo da. Anya kano ti problema da ija anak da. Kanayon kano nga ungtam, saksaktam kanupay. Panang disiplinak lang da ija kadagiti estudyantik, chairman. Paset ti panang isurok, ti pasaray panang lapigos ko ija anak da. Awan disiplina jay anak da. Malaksid, aman nirip. Kanayon mo, takas la nasakit, tinagam na kanya.
Ay, anya pa, sige. Ibagam amin na rason no apay pasaray masaktamida. Dayjay, awan disiplina na, sadot pay, saan na nga aramiden dagiti assignment na. Iso asigurado, asaan na makapagtuloy nga agadal. Gapo iti kinaadong tilangan na. Kastagayam. Anya atin reklamo ni Mrs. Di Maala, Chairman. Nadya nga rod, kanayon ka no asaksak-tam di anak na. Kanayon ngong tam. Kinalabit akabuteng na kan iso asana na simrekpay. Kitaan da basit di anak da, Chairman. Bagbagaan da, tapno agbalbaliw. Ita, taubing pay. Kumusta, jay panakisarita ni tatang iji maestro ti anak ni Manang Prima, nanang? Mayat ka no ti kalintagan na. Ay, unay matikastan. Manirip ka no nga may di anak ni Prima. Kano siniripan na kano pa jay may sa kaeskwelaan da. Sanlaan nagreklamo da jay ka. Kasta? Ay, marigatan ita dagiti manursuro. Tano kasta nga da nakunang, di makasurot ka dagiti leksyon, ang makapungtot da. Ket saan da nga ta mapuutan, ang masakitan da dagiti estudyantina. Nalabit akasta. Kastya talaga, nanang. Nudaduma ket sobra mati panang protektar dagiti naganak ka dagiti anak da. Iso ma-spoil ti kadwan nga anak. Agpaiso da ita. Tati pagarupan da, no maitid da amin apagayatan kan kaya ti anak da, napatagan kadakwa da ti anak da. Sanda na mapanunot ang mapanaynuyan da gitang umbeng no itid da amin akay kayat da. Ay, kasta nga agpaiso nanang. Ang bidot ti kasta no da duma. Isungarod ako nak, agaputa saan nga iti amin agundaway kat mabantayan da dagiti anak da, ay kat italag da nga rod aka dagiti manursuro wano ka dagiti maestro da. Alan amay line, sung batan na kam. Ala ni daytoy. Nagubing akaraman. Kayat ka nga asawaan. Ala, anya daytan unyor. Tila ipagpagam. Kung naninanang ko, agsingsing petak ka na o, kan disiplina ak ka no ti dilak. Ang jakmot ammo ti ag disiplina. Basta, ti kayat ko ti masurog. I love you, my lane. Ala, ubingag pay. Ha? Ubing ka no? Esos balasan kan. Si kamat, uray sa dino. Pangidatuna mi ti ayat mo. Ubingag pay laang. Si kangay, manot tawan mon. 18. Impagakon awan pay kanyak data. Agis kwela akpay. Naimbag ta simbang put ka dumeng. Maika wala unay ni tatang yo iti kaawan mo kahit. Kasta aya. Sakit nagaduti reklamo iti barangay hall. Matiktigaw sa paikit din ni tatang yaw. Di nan mapagsusurot ti bagbagana no dadjuma. Ay, may stress ano kasta? Sakit uray problema iti eskwilaan iti pay barangay ti pakarisrisutan na. Daytay problema da pay laide. Uwag, tay ubing asutel apaan anawa. Kun kanayon asaktan di maestro da. O kat, anya tinapasama kiti dayjayan? Ay, inreklamo jay inati estudyante di maestro na. Naibarangay jay teacher. Uwag, kat di pala nalpas, ti hearing da. Iso saan pa'y nga mo no asino ti husto ti aramid da.
Saan amalmalpas ti problema da prima ken Mr. Carino? Apay, saan da pala nakapag kinaawatan? Awan pa iti simukaw. Rason da metlat ti rason da. Awan paabak. Intun kuan agtinnodo da manayn. Ay, kasta dala akastan. Agdinnoklos da paikit di ah. Ay, awan nga road. Ay, kasjay sa ti balo. Oh, apay kuma, nubalo ni Prima. Balo ni Prima. Barumat ni Mr. Carino. Di na may lagat arman no kasjay asan ngagpaabak. Anya, Ay, si Kabot. masuro na kon. Isuda mo tindikan na yun ang anawain. Anyat pa nakitam. Gusto ka de, jar aramiden ni Prima. Ada rason na. Kastamot ni Mr. Carino. Awan paabak. Kat kasano nga rod daytan. Ay, jakam mo. Eh, kasano dayta. Isudan ti kang runa na problema yu ti barangay no kasta. Langarod ah. Isu apang panunutek no anyat aramidek. Tapno isardeng dan ngagpada ti reklamo da. Sukunak langan yun yun. Amano, anyaman nun ti aramidon di maestro na. Ay, tirigat na. Nalatawak. Amangan no, saan kun amadanon yun yun lit iskwilaan? Ha? Ni Mr. Carino day ta masabat ko ah. Ay, papanan nga ta. Jack naman na masabat ka dito Mr. Carino. Oray siya. Jak mo't naman na masabat ka. Kaslamat nagsilpo ti panunot ta. Ne, anya nagsilpo? Nagsilpo, wano nagsipol. Anya? Sige, agpatuloy ako. Papanam ka day? Sukunak ti anak ko. Bambanog mula ang. Iso nga agsublikan, tasurutin ka. Anya? Agsublikan, tasurutin ka, kunak. Adda ibagakken ka. Anya? Nagitak ni nanang mo idikal manonyol. Adda kadwana. Nay, sino mo ti kadwana? Ni teacher. Anya? Wan, nagpuyog da. Diag kuyog tamay. Hey, kuyog na mga gawid ah. Saan mo't atakay? Sige, umuna akon. Ay, agkuyog tan. Saan kaakayat akakuyog? Na. Di nagsurutan. Hey, na yun. Agawid akmatayin. Pag nagkumangay, no di kasurutayin. May samat ti dalan ta. Ay, may lay! Nagkuyog tan, may lab! Woo! Di nakmutla sinurot ni Unyol. Luko talaga ni Unyol. Akariman. Piling na. Baro. Yan muna. Kayat ko man. Saan la alanggong. Kayat ko kumamot ka. Dituyak payla nalingan. Amangan nung umaymutla ni Unyol. Ay, kung nakagawid kan, sir, surusurutan nakmatan. Nimot na na pre mga ina ni Unyol ti. Kakuyong na ni Mr. Carino. Kaya't ka nga itulod, laging ka ijibalayo. Kasla. Hala. Anya ti kahit asawan ti pa nagkuyog na. Kadno, agad apat ti amok. Ay, chairman, amok akababa inday toy. Saan na bali? Nandiyan tayo. Alda ka di manen inarami ni Mr. Carino, iya anak mo. Ay, awan chairman. Nasingputan di anak ko.
Iso na lang ata. Ay apo. Aglumba kamin samutan. Anyang aglumbat isasawam. Balwak. Sa anak mat nga taa mababalaw iti daytoy. Ngam, di anak ko ti. Ay apo, talaga problema, Chairman. Apay, anya ay ti problema. Kunamat anasing pwedeng di anak mo. Nailaw anak ko nga gayat manon. Anya? Chairman, nagdaton kanyak ni Mr. Carinyo. Kaputa, kaya't kumot. Kinunak adagos. Ay, edi kon, ay apo. Ni, anya data nga ay apo. Tas ang kaulit mo. Aglumba kamin samutan, takayat mutan ni Onyol, ti mga sawa. Anya? Magkiasawa ak manan, ti kunak. Makilumba mutan di anak ko, Chairman. Kasano na ito yan? Ay na, Chairman. Ay, salbag ni ayat. Aglumbada nga gina nga. Ay, apo ay. Anya ka no. Hey. Dumi, mabali namin. Nay, panagdidinggi man ang lakay. Agasam, kinuyog ko ni Irma di kalman, tapi na check up na di anak na. Dinggi ka na. Kat talaga nga adumanan ti biktima ti dinggi ang nakakonfine ni di ospital. Anya nga raw, kat panagtutudo man nga minain. No di madalusan dagiti lugar a posible a pagitlogan dagiti lamok, posible nga daday tadinggi. Sapay naliwayan yon ti agpapabayanihan. Nabayagan tayo din na odi Naiwan, idin sapay kalkalpas ti eleksyon day. Tako nampay ide nga agpakitang gilas dagiti kabarbaro a nakarwar a kagawad. Ay wan, ado ti katapog akadwang opisyalita. Kitni, agdadamo da. Timaday, kasla nalalaing dan sa payan ng dagiti bangulan nulabsam ti agsarita. Aniya? Apo, Chairman. Ada tao. Ne. Kasla makasangsangit. Ay siya ko di mangkita. Oh, Pidra. Si kamot gaya, mapay. Tulungan na kami ko, Chairman. Agsakit di anak ko. Katawan kwartami. Ay kat. Ipan mi ko maiji hospital. Malala. Mabit lang to umawag akit ambulansya. Ala? Aping ambulansya? Saan pa yan natin di anak ko, Chairman? Ambulansya amang sukon kada kayo, Tama ipan i hospital di anak mo. Ay, kasta ka di. Agyaman no kasta, Chairman. Ala, ingka parubuatan di anak mo, tapasukon kayo iti ambulansya. Thank you, Chairman. Awan kwarta. Ay, ingka kitin, madamdaman tunday sa kwarta. Chairman, ala, thank you, manan. Ay, apo. Yan day jay kiti-kiti. Ay, umawag ak man ija ilay. Kat, kumusta gaya man di anak ni Pedra ngayon pa niyo di ospital? Biktima mo iti dinggay. Ay. Aday jay, agkasapulan iti dara. May sudayta, antay kunkunak. Agpabayanihan kami. General cleaning iti intero a barangay. Mang-meeting ak no bigat. Di taman na makita dagitay sadot akakadwayaw. Mas nuptuman nga tan, dagitay agkaraw dita. Ay, sana mabalin. Sana mabalin dita sadot-sadot ita. Ay, syakti baka buka dakwada. Ay, Isua. Ay, na.
Nya ka din to oras aya, rabain. Maturog na kitin. Tagring amasapan no biga. Hey, sakti simbukat kinika nakakabutaw. Iso ano anya ti trabaho na iday. No anya ti akam na ay kat akmakmat Ay umuta kagawad. Next kagawad butog ti Committee on Cleanliness. Iso ada kayo matngarot ti sumukat ita. Ay kasta. Medyo narigat mo't gayam ti komite idinibutawg. Sana narigat no naragsak ti agyote. Nang runa no makita kinalawa ti aangsan di ti barangay office. Day, apay ako naman alawan ti aangsan. Ay siyempre, manam na mga trabaho tayo amin. Awan makuna asadot akas ide. Ay adagayam sadot ide akadwayo akagawad. Ado, di mangibagbaga asadot day di akagawad. Ngam, di na aklunan nga isukit sadot. Sa bagay, aklunan na gitdain. Pagkunaan nyo ba it asadaw? Saan na madaldalusan ti dalan, kas kadagiti daddo mapay apaset tito ka na apurok. Iso ako na dagiti daddo akapuro ka na sadot. Ay kasta. Aging ka nag-resign akagawad. Sana nagbaliw ti bagbaga dagiti tao, may papankin ko na. Ay kasta gayam. Ay kababain pa yan. Ado ti pakasarsaritaan na. Ayun. At kaslaado ti nakaangas si tinalukay, idinamuandaan nag-resignen. Amok sa day ta kagawad nga ibagbagam Amom talaga kagawad toron basibas. Ay, unay apa nangiridis mo itinagan kon, chairman. Ay, dispensarem. Ay. Kanagnagan. Wino ka apelyidom nga minti bagbaga kakagawad, asadot. Mapaiswan ni kagawad basibas, kadagiti ibagbaga dagiti kapada na akagawad, supeng. Anya mo ti bagbaga aya, dagiti kakadwa na may panggap kan kwa na. Nga adda ti mawidan na Wen. Nangag kumot iti namin sanday ta asasawan dagiti ag-umong iti sangot istor da sakka. Day tala ti paglaingan mo, dagiti awan na muda nga ramiden. Ay nalakay, gaga ngayon ti kasday abuya, uno umong iti sangot dagiti istor. Adala tatay tao, asarsaritaan da. Ay wen, gagangay daytan iti tao. Adda dagiti agagatil ti dila da, no di da makasao iti madi kontra iti kasurunda a tao. Ta, pakabang aran da nga ta dayta Wen ket nga ta. Dayta mo ten, ti ayan tiragsak da. So atay ko namon, gaga ngayon dayta. Ngam, pakasikoran mo't nga rod no daduma, dagiti kakasta tao. At the general cleaning dito'y barangay Inton Bigat, saan aya? Ay, wan. Bayanihan iti tunggal purok. Nga may pangruna kano iti main road. Dayta ti kuna ni chairman. Tunggal kagawad, idaulwan da ti kada apurok. May mayat mati kasta no dat dumag. Adu nga min dagitay naka-istambay laang no kasta nga adda bayaniha. Un karod, adu dagitay kundi igam iti karaed kandaspan ko namkit day. Ngam di damat aggraw. Agpayso dayta. Adu dagitay sadot. Ay, anya nga tati nasaya at nga aramiden. Tapno awan ti kas kadagitay makunkuna asado.
Anya kumamot ngay. Malaksid no saan tayo apang panunutan amabainan da, no tubngaran tayo ida. Taday, dagitay mapaliw tayo, kabayatan ti bayanihan. No day tayo mapaliw tayo, ti panagin dadalos da, narigat mat no, diritsaan tayo ida, tamabainan tamay. Narigat mat nga aramidan ti kasta, no saan tayo akayat ti apa. Isu asyak, jaklay kaskason. Isukat ti pakiap-apa akon. Saanan. Adan ni Gusteng. Day, apay lakay. Kaslada kagura, mitikas na alagam. Salbag. Masuro na kiti dayjeng appointed a kagawad. Ni kagawad ba si Bas? Wen, awan naglakayan na. Taisukit din ti dadaulo dagiti sadot a kabaranggayan. Aniya? Isulat awan na kagawa di pakang angayan ti general cleaning. Ang mga nagdaldalos mo ti puro ka masakupan tituka na Awan ni Jai. Uray dagiti daduma ka barangay ni masakupan na apuroket awan ti rimwar a makipagbayanihan. Ni apay ngay. Di mo ibaga tinulagan na ida asaan da atumulaw. Kasta nga ro tiatap ko. Naglukon ngay no kasta. Kasaritak to tinalapat day Jai. Aging gaasyak ti kapitan wenno chairman. San ngagbalin ti kasjay a kinasadot na. Awan lat naglakayan na ako na akon. Naya pa yun kagawad basibas. Kung naklanog padpadalos ka mutan ije purok anak katokakin ka. Adula ambing. Nasken aya makigiddan kami nga agdalaws. Sigaw ni ti pakaam mo ana ipaspaskel. Ket synchronize ka now ti panagdalaws. So general cleaning kunada. Adula ambing. Kundi order dayjay alakay gusteng. Apay kat ngamin anagikat ni Dumig. Ket isupay lati na isukat. Nagado sa bali ko ba? Anya? Sangkit dang. Agin lalaang. Kundi pa general cleaning pailaan. Mas dawak man kada kayo. Apay akasla kagurgura yaw ni chairman. Ay kat kasanaw. Naamak asan nakgayam akayat ide asak ti sumukat ije nagikat akanakak. Anya? Jay may saka nakakit din gayam ti kayat nakanukuma ama apuintaran. Malas na Tasak asaan na akayat ti pinaburan ti majority akagawad. Ala. Uray pa'y nukasta isupay laang ti chairman. Sa bagay. Mabait la masukatan. 2 taon kanulaang ba? Alawan. Masukatan to at talagan. Talakayan. Da kayo ngay. Mang turon. Kagawad turon. Awan kay tumutun No. Ag kandidato kayo. Maabak kayo. Agsukat tumanay nagiti opisyal ti barangay. Masukatan dagitay maabak asan ama ilayon Uy, nagasat dagitay mailayon. Da kayo ngay. Mangabak kayo nga tama. Ambaw, mangabak ak. Oray appointed aklaang. Mailayunak to nakagawad. Kampante kayo nukas. Katwun bait. Dakkel tinamdamak ama ilayunak akagawad. Sa anak to lang appointedan. Butusan daktaon dagiti tao. Alala, nana. Itahin nyo ti sumugad. Mang turon na. Nila kay gustang. Amo na nga daak dito.
Ti amaw, jak amaw. Dagiti sinasa o mitilikliko daktoron, ite kagawad turon basibas. Tay kunada nga roden, naglapayag ti daga, nagkaradap ti nagalangugan a sinasaom, aging gaan nangeg dagiti dua alapayag ko. Anya? Anyat makunam. Aron respetum kanyak. Uray anyat kong kunam, siyak pailaang ti chairman. Ang mala, uray sadot ka, tadi ka man lao may tumulong mat ngagdalos. Wino, nay, uray no itila kumamat batog ti balay mo, ti dinalusam, kat awan pulos garaw mo. Umay kantulat ta makipangal daw iji multipurpose hall atad damakan. Naglutaw dagiti daduma a babae. Nagpaparti akiti dua ang idlak. Ay ti kalday nga pagsasangwan. Anya? Kalday ti pangaldawan. Ay, karnit kalday. Ay, dureng. Apay, Chairman? Ikaman ni kagawad, basi-basi ti merinda na tanay. Di mo ti maraya, ti jayan dagiti agdaldalos. Ta, naramanan na kumama, dati special a merienda. Pinaitulod ni Mayora. Chairman? Ala-ala. Ibagam ken ni Dorina, no anya ti kayat mo a merienda, ta ag merienda kamot api man. Sige, enjoy am tag merienda dita kagawad turon basibas. Kita am na dama merienda turon. Sige, agsubli ako ni jayan dagiti agdaldalos. Awan gayam. Malmalpas da ni jay purok dos. Sumarunon inton malam jay purok ngay daulwam. Uray iturog mulat ta. No makapangal daw kakagawad. Imasem tagigop iti sabaw ti pinapaitan akalding. Sige, makamu kamin tulat nga agdalos ijay porokya. Nay, ala, dapay digo dito. Agsubli kayo lata mga alay ti diguyaw. Ay, di ko lang na. At dapay mo't na ito'y prito agalungkong no kayat yaw. Adu pa, itin na pa, oy. Mga ala kayo lata dito yan. Bakit? Lakay. Adapay na bati iti kilawan. Adda tainlasinan ka nga. Amukmut kat nga mga numaibayag ka amang sapol ka ni kagawad turon basibas. Adda ija istor ni Doreng. Pinagmerinda klatan. Tamo ka mabain nga umay makipangal daw tasadot met ngamin. Anya, akat anyat aramida na ijay ngay. Tungtungan na ni Doreng. Yan pakat narod ti kinasadot na na. Laklakayan ngawan manaknakum na. Rumbang ang mapetisyonan ko ba ang maikat na kagawad? Uray kat appointed lang. Anya? Appointed lang. Kunamlan na sino na kunak. Imbag, nadan to mangibutos king kwada. Wala ba'y amon? Saan mo na panunutin daya basibas? May stress ka laan. Mangad kakitdimot tayo. Kagawad, madaman ti panagdalos dagiti kabaranggayan, iti batugyo. Wen, ambaw. Apay nga may kaditaw. Ay, ibagakan ka na. Tanod ka laang. Di ka kundi sermon kanyak. Ay, awan mat madi nga ibagak kada kayo, tata, ay stay kagawad. Binaon nakla ni chairman ang mga mo, no, adda kayo dito balayo. Katwan mat, adda akmat kas makitam. Apay kanaw. Awan nga rod, tibilin ni chairman, amwak laeng no adda kayo dito. Sige, nakitumulungan. Nagado ti lamok iti kanal di tabatog yaw. Iso anas ken kanaw, madalosan iti ostaw. Salbag. Andiat pampanunutan nila kay gusting aramidan. Apay akas lapalpali iwendak.
Di oray man umay da kundi dalos dito'y mismo abalay ka. Ay, nagsaya atin ngay. Di thank you. Anyan di damdamagin nyo itay, chairman. Ne kagawad basibas. Duty na kumaita. Ngumawan mait. Di mo lang nakita. Ne, kano nakita klay di malam. Absent, di na panalawas. Absent ka di man ita na duty na. Ay, pampanunutan na siguro, chairman. Uray agabsent, tanaanos kayo data nga uray saan nga diyot-diyote. Ay, paan-anawa talaga kagawad. Agkara-absent. Kasano mo daytan? Appointed pa imat nga raw. Isupay saan matabinutusan na giti tao nga naglastugkit din? Sapay agam ambisyon, mate. Sala mamin eleksyon tumanin. Kung kunanakid din. Di la mabaing kat sadot mat. Mala, kablawan tayo ti bagbagi tayo Tanay patungpal, ti kayat tayo amarami diti barangay tayo. Nadalusan, taglawlaw. Kang runan kadagiti lugar, mabali na pagumukan dagiti lamok. Mangipaay iti sakita dinggay. Ay baligid Linis program tayo, Chairman. Bagta nagagati abain. Ay kwa. Nasaya at launay, tadda ka mo't ita kagawad basibas. Ado, tinakapaliiw king ka. Amumet, kau dyan jay purok ng daulwam anadalusan. Kas, nakitak met, amin akakadwam akagawad nga akintuka kadagiti daduma apurok, ket imay da amin timulong ije purok yaw. Kumarong nga menti rayumak. Kas nakita mat, nabuak dagiti nagumok alamok ija ayan nyo. Takasano ket adugayam ti ingkarnukon nyo ije kanal alata kas kada botelya. Nagumukan nino nagitlugan ti lamok. Napno ti danom dagijay. Nay, aglaladot kan samat. Un nga raud. Dispensaran dak umuda akon nga agawid. Madmadi talaga ti bagay. Nikat kita ang mga nuan niya daytan. Ingkag pa doktor. Kita ekto. Sige. Panawan kayo pa kakadwa. Ada pa nga pumanaw kan. Para. Ay, Chairman. Apay. Agsakit sa atalaga ni kagawad basibas. Ay, madlaw ko nga rod. Di na ibaga, naala na ti itutulong na nagbayan na ihan, di mismo aparok na. Sus, naita nga rod ti bagbaga na ito, di magas dito barangay at pus. Talaga asadot, pagpambarnan sapay ti salunat na. Pambar na lang. Ay, iso apo may sunsan. Anyat ko na ni kagawad basibas. Sunsa di mawag. Ay, ni Mrs. na dayjay, Chairman. Nako-confine ka no ni kagawad. Ay, talaga masakitan. Ala, sapay ko makapaimbaga dagos. Nadinggay ka na ho, Chairman. Anya? Kumusta ka nan? Ay na, makasangsangit nga ro di asawa na itay kasarsaritak. Maalisunan ka no iti dara. Kasta? Chairman. Ni. Nimot misis na da ito. Hello?
Anya? Ay sus. Ay kat. Anya nga ro ditan. Sige. Umayak dita. Awun. Ay bakit tanod o kakadwak. Sige, bye. Oh, anya ka no, Chairman? Ay, nag-goodbye ni Kagawad Basibas. Anya? Kasimot piman. Inalati dinggit. Ay, kasimot talaga. Inalati dinggit. Na dinggit. Hindi daya. Natagtagainap kumutan ni Kagawad Basibas. Nadinggi kampay iti. Dumi, mabali namin. Di mo't labumaw na ni Gusting. Kuna na masapa ang mapan di barangay hall. Tada isagana na resolution nga ipanday di opisina ni Mayor. Saan ko pa nga itimplani ti kapi na? Nakman kitaan nga muna. Agbaaw tumutlaan ka. Ay, Gusting, di ka pa nakaring di tayo Gusting, nakakukot pa ilaan. Alas 7:30. Oh, hindi ka pa barieng. Alas 7:30. Mad iti bagi ko. Guri-gur naksan. Anya? Guri-gur aksamit yan baka. Di apay ngay. Nagsayaatan kay di rabi eh. Ungarod. Ijak man amaw. Agtumar ka iti para guri-gur Halaman nga rod. Kita man dapat tayo agas dita. Ang masapo lang magipaunag ka pa'y iti taraon. Mabitlaang, itimplaan ka iti gatas, kanmangan ka iti uray tinapay laang. Mabitlaang. Ay, sapay kuma. Tasan ading gida ito Ay, jak kaya't tagsakit. Ad-adda jak kaya't timatay. Dayta, mabalin mo nga iturong. Tapno may ati panagdadad ti agas mo. Wen. Si kaman lang ti umawag ka ni sekretarya. Ibaga makita na ba si dagitay papaingkod ko a resolution. Wen, saan mo paila ka di apang panunutan dagita? Dayta bakit ti panunutan? Ala iturong mo. Wenen. Yakit dita ito No, madin tulat ta, ipan ka ni di ospital. Ay, saan kuma Ay, sus, naska na may pakita ka iti doktor, no saan pala sumaya at tiriknam. Anya ti amom anyakit daytan? Mala, makamu ditan. Kasapulan, senior kan. Ado, ti tumawad asakit ti lumakayan. Anya? Sige. Panahon ka pa lang tayo nakaglaba. Intun bigatan na mapana ka dya po ni Raria. Iturog mo ditan. Wing. Adukan no ti tumawad sakit ti lumakay. Sino ay at tilakay. Manya nga taday to'y ay. Awan pa'y mo ti marik na ka nasakit. Manya nga tati igurguri-igur ko. Ay, turog ko man lang ang advice. Barang subaya aton na ito. Winan, ipanda ko ni hospital. Inyawag kon kini Rosa. Nasayaat. Barang isumot ti pakapanunutan nan nga gaway. Urain tay langan, jay nawaga kapag luganan ta. Umay ni tanod ugo kakadwata. Nasayaat. Naimbaglaunay daya tanod ugo. Ay, wun nga rod.
Pampananutin nga tamot ti kaawan da duming kan Rosa. Awan ti amo na ana si daga tumulong ka data. Iso pagyaman ng taunay, taadda ni tanod ugok. Wen, nasayat unay ni ugok. Talaga matiti marikrek nak. Agsakit matendikyan ko. Nay, apa hingay? Anya nga tanday toy. Tinga ta ulcer ko day toy. Agyaman nakta na kontak kapi na. Ano ti ipagayo, Ante Sofeng? No awan man aramidam. Mabalen nga may kanto ije balay. Na-confine nga may ni Uncle Magustay. Aya? Hala, apa yun? Agsaksakit nga ron ti tiyanda. Tiyak man amon niya ti sakit na. Uray pa lang ti resulta ti laboratory test na. Ay, kasimot ni Uncle. Sige, umayak ijay balayaw. At da kayo pa lang aron dito ospital? Ay ay umay ka mangkit di ditoy. Sige, Ante. Uray taawan mat aramidag. Umaya kun dito ospital tapno at akadwayaw. Sige man nga rod ka anakan. Urayan ka nga rod dito yan. Bye. Kumusta ni Uncle, Ante? Nagkalman ti pa nagsasakit ti tiyanda. Ni uray pa lang ti resulta ti laboratory test na. Ay, kaasimot ni Uncle. Imbag ta na iturog na. Napuyatan ngamin idirabi saan uday ang nakaturturaw. Nagkalma lang tirik nana edi pinagtumarko iti agas. Sapay kumaa, tasaan agrabi ti sakit na, Ante. Ay sapay kumatakas ta. Taday awan ni Rosa akadwak ang mga sikasukan ko ana. Uray, tadaak mo, Ante. Siyak pa ilaan ti mangkadkadwa kada kayo. Naka-confine gayam ni Chairman? Ay, Wayne, amangan ka no maopiraan. Aya? Ay, madanagan unay ni Supeng. Kasanaw, di mo't la sumangpetan darusa ken dumeng. Gano adan sa trabaho ni Duming iti Manilan. Adan sa kano iti ayan ti kabagyan da ijay. Apay nga ta, di pa'y laagawin, kagawad. Mga ano, pampanunutan na ti kaawan trabaho na, no sumangpet titoy. Saan matan nga eso ti chairman? Ay, uwin nga ta. Di na mo nga ta kayat ti agis tambay. Makanggag ni chairman no ka. Pakmerlaunay ni chairman ni Duming kahit. Ay, uwan niya. Ay, makigtot sapay no daduma. Nang runa ro pakasaknan ni Rosa, tiga po na. Iswa babaleng, aday ta maipapankan ni katugangan na, ti may saga po na asaan, paila sumangpay. Amangan no orayan na makasangput ni Rosa. Ay, mabalin na kasta. Agam no maamuan na naka-confine ni chairman. Ay, imposible nga di mo't laagawid Anya, maopera anak. Kasta ti kuna ni doktora. Ay, manjak. Da. Anya. Yang mga no ipatay ko. Jak kayat jag paopera. Kasanon no ipatay mo dahi ta. Abay kayat mo na hayati matay. Ay, saan na? Kahit kubit tagbiag. Ay, kasanon ti barangay. Kasanon no. Ay, basta. Ay, sana nga agpaopera. Manjak. Nakaturog man gaya man ni Uncle, Ante. Wan, kat madadagan ak.
maopera ko manubigatan ngam di na kano kaya ti agpa-opera. Kasano dahi tanante? Himbag tanda ka. Bantayan pa ilang ni uncle mo Tadamapan ko gatagan. Sige, ante. Makapadana ka talaga di uncle mo. Ipaakat nan saman ti kinasulpeng nan nakunak. Bayam, ante. Kasaritak inton makariing. Sige, makamo ka pa ilang kan ko hanapin na Wen, ante. Makariing sa. Uncle, kumusta kayo? Ada kagayam pina. Uwan, uncle. Siyakti mangbantay kada kayo. Adanapan ginatang ni ante. Tayak pa ya si Riring. Naging tuturog aklaeng. Ay, nangag yung aroti saritaan me kini ante? Wala. Mawan meddakas ka naging bagbaga ni ante. Sulpeng kayo kanaw. Wangaraw. Umuray niya ti bagbagada, jak kayat ti mabutyakan. Ngam isuma ti pagimbagan niyo. Ay basta, jak kayat. Amang ipatayo mo't dayta no. Ti kayat yo, ti masurot. Ay basta. Ay, kayat yun ay ti matay. Wen, Isibag. Saan kayo ang maopera? Ipatayo daytan. Ay, kayat yun ti matay. Ay saan Panunuton yung arod imbag Inton bigat ti naka-schedule panang operada kada kayo. Imbag. Nagkalman ti marikrik nak nga ot itay. Nagtumarak ban nga mina ni ti agas. Naiturugan ni suping iti tugaw. Uray mo dagiti bantay dagiti kapadak ti tiward. Nagsikul ubdan. Uray dagiti padak ka pasyente. Mayat ti tuturugan da. Nyangatan. Bigat taon maopera anak ka no. Njak kayat. Itno sa anak ba't ang maoperaan? Ang mga no ipatay ko kano? Winyo talaga nga ipatay ko na ituhin. Ay jak pa'y ba't kahit di matay? Kasadungarudan. Jak kaya ti agpa-opera. Kanjak kaya ti matay. Kanya nga ti pagpilyak. Maopera matay, maopera matay. Ay, agpa-operaak. Tapos makalasa takpay kan patay. Window. Sa anak nagpa-operakat, ipatay ko matan. Ay, agpay kaya ti matay. Ay, agpay kaya ti matay. Ay. Makaturturog akmanen. Ayan kon. Ada kaabay ko ababay. Sa dino a lugar da ito, Imes. Ada kayo dito Campo Santo. Ha? Kampusan. Aywan. Nagaduti pansyon. Apay nga daak ditoy. Tsaka mo. Damagan nyo dita Baguio. Natay kayo katin. Ay! Sanak pa'y anatay. Tasan ko pa'y akayat ti matay. Katno pansyon yun samot dito pagtugtugawan nyo. Anya? Ay, saan? Saan ko pansyon ditoy? Tapno maamuan nyo no natay kayon, agawid kayo. Amangan no malamlamayan, tibang kayon. Anya? Agawid kayon. Tapno maamuan nyo no natay kayon. Sa bagay, awan pa'y matbangkay dito'y pagtugtugawan tayo apansyon. Ay, sadak pa'y anatay kunak manin. Iso nga,
Ay, malagip kon. Iji ospital ti papanak. Siyak mitday ta nakaida dita. Apaw, natatairak pa'y kuma. Nadabuok ko gim. Ay, narnikan titurog ko ang nakaida. Kat uray mat ni Sufeng, mayatan tituturugan na ditatugaw. Kasi mat ni Sufeng, maturturan unay kanya kon. Nagawid samot ni Pina. Isungat at yagbantay di balay mi. Nay, aguray ka. Anyat mapaspasamak kanyak na makitkitak tisyak ang nakaida dita. Nagbalinak ka di adwa. Nay, adalubid ang makitak. Naisakit ipusag ko. Di mordong tilubid. Kasla na ikamang mo tita batog ti buksik ko ti may sa amordong tilubid. Luka isak man. Nene, apay ngay asan ko amasagid. Madi, lumusot kiti ti ima kiti ulas ngam jak marik na. Apay ngay? Natayak ka dain? Guyudag to'y lobid. Anya nga minda ito'y anday ko. Apay ngay? Nasakit mo't. Ay, apay amadi. Ay, natayak samot tayo. Ay, apay ngay. Saan ko pa'y agayat timatay kong gunak? Ay, ayan kumanan ngay. Kaslaklak kapas, may taytayablatan. Kastoy ka din o kararuan ti tao? Hi. Nagsiksi. Apaw, uri na tayo ko no kasta kasiksi ti kadwak. Anyat nagan mo. Ano kahit mo amamuan siyak ni Gusti. Ay jak lamon no nataya ko winusan pay. Nay. Apa ya nakakaumot lat ng tangiwat mo? Agsao ka mo da? Hindi ka paypayapayan na. Ay papanantaya. Ay salbagan. Nagsiksipay mo't ngam. Umulsamay. Ay. Kasla pumigpig sa tipuloy. Kasla maitayabak manin. Ay, umadayon ti siksi. Apaw? Unay katapalayog ti patong nan. Ay, hihihi. Kaya't naklakit di dayjay. Surudeg. Sayang akin na siksi. Nudyak man lama aprosan. Aguri ka. Kitno agsaksakitak. Kaya't ka di asawin da ito'y kit. Ay, naagasan akon? Ay, naagasan akon ngagpaysaw. Kastoy kit din ti kinasalagisag ko ang makakita iti siksi. Nagsaksakitak pailaan.
Yay, makaada yung tisursurutak. Siksi! Urayin na! Apay ngay, saan samutan nga agring niyang kalmo, Pina? Natay samutan. Saan pa'y anatay, auntie? Agang angas sapay mat. Kung nati doktor itay nga orayan tayo ang makariing. Agam kita man di talaga na, day. Kung naman lang ba ka sa napaindanitan? Ulo, ni auntie mat. Ay, apo man kit dita agong na. Takitaam no maang saan. Ala, mati Ad-adan amarigatan no aputin tayo taagong na. Riknaam laang mat no agang agas. Madanagadak nga minan. Orayan tayo ti doktor. Kanalawag mat di kunana itay nga orayan tayo ang makariing. Nakaturog laang. Madanagan kayo launay. Ay, Pina, no bilang tanatay ni Uncle Mo. Diyak nga tan masursurutan ti aramidak. Inawagan yon naman ng Rosa? Ay, idila kayo umaymi dito ospital ngayon nawagak. Iawag tayon kadakwada ti kasasaad ni Uncle tapna amuda. Ay, awan. Di man kit di duming ti awagan ta. Tadalay di Manila. Doapay kit di mat adi pala sumangpet ni duming. Agyansan ni di Manila. Sige, i-dial yun ta cellphone nyo. Awagan tayo ni Manong Doming. Kalpasan na ni Manang Rosa. Kwa, kastin eh. May mayat no ni Rosa ti umuna nga awagan ta. Ta isundot mga awag kan Doming. Dagdagan na lakit din ni Doming nga agawid no maamuan na ti papaspasamak ditoy. Sige, ante. Awagan nyo nga rudan ni Manang Rosa. Kumusta ni Chairman, Supeng? Ay nakaturog pa'y laang. Di mo't laagriingan. Anyati ko na ti doktor aya. Orain mi kano te 24 oras. Kat no di pa'y laagriing. Ay, jak lamon. Jak amo di kunada. Anya? Italtalag kulatan ka iti doktor. Nanya ti arabiden da. Taan niya ngay kat. Awan mo't abok ngay baga. Ay, kaasimot ni Chairman. Nakair-irot ti kidem nanay. Day tanga road ti makapadanag. Kunamot lang nagkidem asaan na nakayat ti agmulagan. Ay, ikasaukman. Ay, Chairman. Apay ngay nga maturog kayo matlatan. Agriing kayon. Daga daw ti pipirmaan yaw iji opisina ti barangay. Mangmangagdak ka day, Chairman. At dapay imay iji opisina amang sapsapol kada kayaw. Kinatulag yun sa kanuday jay. Ay, agsob nilakit din ton bigat. Iso nga agriing kayo, Chairman. Ay na, ure anyat ibagbagam dita kagawad matmat. Ay. Awan mangmangag na, tanakaturog nga road. Mala, urayan tayo nga road makarieng. Mabanog tumot la siguro, amat maturog. Anya mabanog. Nakadimot mabanog maturog. Ay, di kayat ko asawan, agriing tumot laeng. Agiyaman na ka. Nabanog samot la amagmag na. Ururayin naklakit din, tasimangutin kanyak. Nakasla orayin nan makaasidagak. Ay, hihihihi. Sinursurot kumutlat taday na babae asiksi. Yak pa'y amunuan niya't napasama kanyak. No nataya ko nun, no saan pa'y? Hey, bayi aman day na patay-patay dita.
Naasit kan kamutlaeng ading siksi. Na. Agposi-posisyon kitin. Nay. Apay ngay nga agkyad kamutan. Ay sus. Ay. Kaslak kayat nang ipaskag kanyak ti parukong na. Sana. Di mo ikatunti tapar ti parukong mao. Nitain tuloy na. Tama! Bakla! Akituan mat. Ay, gantil ka alakay. Lakay gusteng. Salbag! Sinurusurot ka lagid din. Sinubok ka laang. Di ka mat nagpabatubatan. Ay, agsublikan ijay naggapwam ta mga numatay kan. Anya? Oh, di mo amon? Naka-schedule ka ang maoperan ijay ospitan. Agsublikan, sakbay nga ideklara jay doktor anatay kan. Anya? Matay akon. Apay? Kaya't mo ti matay? Ay, saan? Jakpay kaya't ti matay. Saan? Ay, saan? Saan ko pa ya kaya't ti matay? Saan ko pa ya? Ay. Nagyamanak. Tatagtagain iplagayam. Dumi, mabali namin. Nya pala ter aramidem di taya bakay tumay kagat maturugan. Taat man da iti listaan dagiti nagastos iti coronation dagiti senior beauties. Masurunak la dita. Nalpas lang aro dan tinalpas. Nagado pala rumso a problema. Dayta nga raw. Tidyak kayat. Kaslakit din awan pa nagtalik da kadagiti napusgan a nagtrabaho. Basta no kwarta ti pagsasaritaan. Ado ti pagrerikyaran. Ken basta makmakan mati saritaan. Ado dagiti saan kano anakaraman. Ay, may sapay data. Apo. Hawa nagbaketan ken naglakayan dagiti daddo maakapada a senior. Pudno dayta ako namlakay. Idinto ta saan met akabarbaro amakmakan dagiti may sagsagan a merienda. Tunggal ada agluat nga agkasangay. Ay, rumrumwar lakit nga raw akasla mabisbisinan akanayon dagiti kadwan kwa. Kung apay nga ron may saan nakasaw ka masursuraw. Kasla kano saan anak karamraman dagiti dadduma. Adapay kano kasla mabisbisinan nakanayaw. Ay, kababai na damag. Takasanumot nga min ayaday jay mapaspasamak. Agasam ta ultimo nalingta nga itlog agpuka. Ay na po aya. Dahil ta tinakakatawa ken makapasuron. Lining tala nga itlog insupot dan. Imbisa pagsasagay saan kumamat nga ukisan dagiti mabisin. Ay, jay pa kiti ginatang ko idi a paper plates kas kada plastic cups kan kutsara ket napukaw. Usaron ko madagijay iti sumaruno a meeting ng maawanan At damot ng bagkat ijay kubag ako namlan isot gibmatang ay apo. Apo aya. Ang mala ipapanyulangan ngagkabawan dagiti kakadwa nga aramid iti saan nga umno. Ay bayam pagsaritaan dagitan matulog na kita. Ay, Marisufeng! Aday bagak! Oh,
Anya dayta kakasimang. Si kamay. Kaka, kun kit din kan. Kat adyan na pay. Manutawan mo na ya kaka. Nita, ulitin na. Adyan na, kunak. Ay iso nga rod. Manutawan mo na ya. Ay kano, tinayin ko pa ilang ma. Tinain? Anya ngay dayta tinain? Ay, di mo nawatan, di bagak. 69, 69. Ay, por Diyos. Nakarot ikabaw da ito na senior citizen. Ay, nay, kalaslas bangak pa ilay titawin ka wa 29. Anya, no, sa ibagbagam, itay 69, ita 29 ko naman ay. Di ka mamuagbali na kontrabida. Sika, iska. Anya, iska ko ng kanyak. Ribalin na kidain. Ay, kukwak lang ni kikaw. Di ka man kundi pa-cute dita. Ay, pakawa na ba po? Sumsumro tinakaro akabaw na. Ay, yak man laikas kason. Imbagman. Nabanog mo't asumana o dagiti bisita akapahada senior. Wan, nakadlaw samot lang, edi sa anak kong nagsasao. Mas dawa kitay Tadyak mo't mangagtibusis mon. Kunakit pinanawam di sa salasing. Saan ko pinanawan? Nagdengdengeg rata kadagiti ibagbagana. Naglalaok mo ti imbagbaganan. Aging gaakas la nagsubli ti limbong ti utek na. Nagkalma ti kabaw na, kasta? Wen, kasjay tinapali ko kani kakasimang. Saan pa'y nga ro da nakaro ti kabaw na? Saan pa'y? Isungad da pa'y agkunang aging kakabaw no dadtuma. Kasta? Wen, ada ka pa da senyor, amasansan amang sutil kan kwa na, no datay madama ti meeting. Intod kwan, isunton timang meeting. Anya? Woy, masansan ngamin kat adi ka maka-attender iti meeting tayo senyor. Kat di mo unay mapalpali ni kakasimang. Nakita kiti na minsan. Adamot ukod na nga uken. May sapay dayjay. Uken kinawaran nakit din. No di kat kabaw talaga. Ay, tinakakatkatawa. Nakasirseryoso asimbong bat, idi adda damagat. Anyat dinamag mo aya? Dinamag ko no apay, akinawar na di uken. Ken no sa dino ti pangipanan na. Kuna nakit din, amapan na kano yasawa. Anya? Ay, napintas kano kat ti puliyaso na. Isuak kayat na kano apaadwen ti pulina. Tapno daila ko na itinangina. Ay, aniyan. Dahil jati pamaneknek ngagkabawin. Tauken, yasawa na. Ay, dagulit pa ikit di adag iti kakadua, senyor. Ngam na maawatan tayo ida, ay kit nasayaan. Ayun na. Ngam saan ba't nga amin kit maawatan da, dagiti agkabaw. Ngam no panunutin da kuma. Nga amangan no agkabaw dan tumat, awan problema. Ay, nagpintas kan si May. Nay, abaya, kidda yan nakulaw. Ay, si Kamal, saanan nga ulaw, ti awag kanyak dagiti gagayam kaw. Anya nga raw ti awag dakin kan? Rolly. Ha? Ika man, ulaw? Uray ganano ka, nga aging pupugay ta. Ay, sus,
Saan ka man matsimang, bakbakitan ka na feeling cute. Saan ka tinapod no, ti kunak? Ay, kita ang mandata suot mo. Ay, sos linibas mong samatan ngayon suot dita. Short ti apo ko mong. Pek suot samat dita. Ngay, kandeta. Ay, sos. Ay, dita napututan na blusa. Nakita ka soo, di balasita nga po ka. Made dita suot mo. Awan, bibi ang maulaw. Trip ko nga raw. Ay, nagalas ka. Agawid kantain kag sukat. Ay, ibabayin mo, dagiti kapatada senyor. Iti kas lang ay tsuram. Ay, sasapaw. Na. Bastos ka, ulaw. Sika ati mga babaen, di tayo tsura nga ipusan. Ay, nga ipusan mo, di magpagamat. Saan kayo din? Nay. Kalbaw, tatuktok mo. Agasam. Pinalampong mo kayo dagita sagsagay sa abuok, adi naguro, di tangatwan, titil-til mo, sa mo ping-ping gula. Nagalas kon kunang obvious mat akras nak ama in love ka kanyak. Nivan! Pagandano ka mo ngay ulang! Sab, ala, husto daytan kakabsat na senyor. Ang mga no aga-apa kay manan. Ngamin sime. Yulaw! Ay, di ka agipulagin. Ala, husto pala dayta. Agmi-meeting tayo pa'y. Ituloy yun to, ti agapa iton malpas ti meeting, wan. Ay, agli na ilo, kunak kuma. Ay, may mayat tay. Ay, si May. Aday tantuman. Kay mau. Hindi mau, day pusam. Nga na, sugaytan kunak manad. Nay, rugyan tayong ti meeting, kakabsat. Napintas din, napanunod tayo kapada senyor. Uray natagan ka nagkabaw pa yan. Tidak duma ang kakadwa. Ikat, nasa lagisag tayo pa ilan. Kalagamat, saan tayo nga itulok ang agpapada tayo nga agkabaw, nga umubay. Saan ba't amaliklikan day ta? Tadumtang ba't panagsalog tipig sa tayaw, adi mapupuotan. That is true. Kasken ka, sime. Kumanan kinakita, ariyaw. Kanya ngay, kasabali man kami ng tawag mo kanyak. Awan ni Ariyaw, kakasimang, ni Ulo na iti kasangsangot Langgong day, tanga Ulo. Sige, nagawid ako. Nay. Anyan ni Simang. Makius-uso kat tikunanan. E din to ta, dandan ni saan na may bilang nga tao dito yung lubaw. Ay, magpaikin ni kakang lita, tanapintas latta. Ang mga nuperhui sulati pa ay dayta na panunod siya. Ay makitan to tanay. Idi na isingasing dayjay akas da pagliwliwaan ken katuwaan ti senyor kunada. Nagsiag ko namo nga kandidata damay. Ay sos, ang mga nuag kandidata danto amin ay. Kasi kantulat mabatin asa na kandidata ba kay? Ay, adala kadakwada daytan alakay. Impabusoy kon kada Carolina ken Pipino ti pan nakaornos dagiti agpalista nga kandidata. Adda na bukala komite. Iso sa anak unay ama perwisyo. Isu? Makamudan.
Ibagadon tula kanya kung ano niya dagiti mapanunot da mapagnunumuan. Nasaya at nukasta. Haga, samta kaunaan kit din na nagpalista ni Kakasimang. Anya? Jay pa'y mapugpukaw ti limbong ti utik na ti kaalibta ka na nagpalista. Wan, ay, ang para makita Bareng din ang tumakabawan dagiti maitod kan kwa na asubre. Bayamon ta subrin Di makulikta na adonasyon at inapatag. Ay, ang mga nuawan ton ti maornong na taigatang nanto amin na natidila kumpormen. Uray, takasaritak di apu ko na. Tabantayan no kanayon akaduan na ni apong na. Ay, wuna. Ay, masapol nga da kanayon mang kadwaking kwa na. Ay, narigatayin. Ang mga agungot ni apong ko nung makita na kamananti ko. An nga gunget day jayan. Kararag ko sakbaya nagtuktukak dito'y balayaw. Anya? Kan ada na panunod ko. Pangyaw-awan iti unget na. Anya, di karkararag mo. Inkararag ko asombro ko matikabaw na. Tano malipatan na. Adi nakayak nga agarim kan ka. Anya? Awan. Ketsapay ko mata ti panagkita na kanyak katarakyan abaro dito'y nagbugsudan. Bulas to. Katarakyan ka no? De. Ay, di nakadi makita na imbag. Miraan nakngabin Karupropak na iti Jose Rizal kunamsa. Ay, ayan kay suwikos ko. Ikay. Ala, saan aki kay tinagan ko apong? Ay, di ka man. Ay, suwikos ko. Ayun yan. Kat na nakasuot ka na kayo. Day taman Nay. Ay, nagluko kan pilat. Inalam magayam. Nabalgan day inkararag ko. Agyaman ka, tagtulong. Nukas taas sumruti kabaw na. Di nakamangmang. Kan di nagsapay makita. Ay. Sino ka? Bakas? Bakas. Bakas ti pagkitaan na kanya. Apay, nagap-gapwa makabakiran. Kwa. Apay, ado ka dite na ulem, saba? Awan apong. Ay, sana nga gulo iti saba. Kan sana ka bakas. Alam nga aging pupugi. Bakas ti pagkitaan kan di ko. Dakkel mat basitan din nakolektami na nasuping. Naiwaras mat ngamin ni apong dagijay sobrina. Apag iso, first canvassing inton Sabadon. Idi mo. Jak kayat nga kandidata ni apong. Ngam idi nakitak ti kinaragsak na anang ipadamag nga agrena. Pinayaklatan. Tulungak kiti tapno uray kaskasano. Padasan naman ti agrena reyna sakbay nga ipulang na ti bulod na abya. Ay, katuan mo't Kinapudno na, dahit ti kang runan panggap, iti daytoy panagkandidata, dagiti padak a senyor, diti nagbugsutan. Makurunaan danto, diti nagbugsutan. Makurunaan kasrena, di kadakalan ti maurnong a kwarta. Nakaragragsak ni apong, nanggagat nagpaspasyar. Nakadandanon sa payo na nagsursusur di barangay Balbalayang. Sitig pwede yung barangay Balbalayang iso ti amoyaan na nakadanunan na. Apay, adapay adayo ang nakadanunan na aya. Nakadandanon pa ikit ijaylon. Uy, Anya, kano nagsang at tidalan amapan ijaylon, ay.
nakiangkas iti motor de kapitlok at tagalun. Oy, nana. Isu, matlagayam. Ala, tulungam lata ni apong mo asimang bareng isunto ti agrena. Kadakkelan ni apong nana. Isumet. Kat iso ti agrena ngagpaisaw. Nakaragragsak. Naira na ngamin nalimbong ti utek na itay agbilbilang kayo. Ala, bareng saanan asumro ti kabaw na, aging kay ti madanon ti coronation. Sapay kumaanana. Ay na, maragsakan kami launay kiniapong. Ay gayam, imbagman, tatultulungan na kayo mo ni Tikaw. Kundawayan mo ni Tikoy ti pasari panagkabaw ni Apong nana. Anya? Malipatan ngamin ni Apong adi na kayat ni Tikoy para kanya. No kasi asumro ti kaabaw na. Ne, kasano day ta? Sana la kayat ni Tikoy para kan kano agkabaw. Uwan, pagkakabawan la ni Apong kun Ay, kasano day tan? Di pa ikot kaslay daw dawat akanay mo't ni Tikoy. Asapay kumatakanay nga agkabaw tapno mapasyar na kalatta. Ay, wunan niya. Ikarkararag na kano, asapay ko mata, agkabaw ni Apong no may napasyaran. Ay, madi ati kasta. Apay, kayat mo nga raw, nga agkabkabaw lata ka na yun ni Apong Mount. Ha? Ay, kuniti ko. Madi ti aramiden na. Ito na ang maamiris ko. Ay, ay, kadaklan kan sa iti kwarta, sime. Naday ta ka manan. Simang, kunamlatan. Saan ko ta, sime? Ay, apa, di mo kayatan ti birngas mo, asime. Saan? Ay, ta sa anak mo, ta managsiray. Ala aguli magkayon. Iwaragawag mo yung resulta ti kan baseng. Na. Nalpasan, tibira. Ay, sa klatis, dahil tinangapa. Aguli magkangaro din tadenggan tayo ti ibagada. Ti number 1 nga iso ti makoronaan to arena. Iso awan sa bale. No din ni Mrs. Simeona Palakapa. Ay! Siyak! Siyak na yayan! Siyak! Apong sige! Na kayo ta-Reyna! Ay! Reyna? Ay, apaw! May saak a Reyna! Kadwa makoronaan to. Awan sa bali no sana ni Mrs. Payanggapang di mabuta. Ay! Sika magayam! Kumaray payangpang! Datati kaaduan iti naurno nga donasyaw na niya. Iyaw! Ay! Isa lanak nga ro na ulaw. Kabaw! Ay, mayat man. Ay, saan ka sa nagkabaw? Ita, sime. Sa anak nga kabaw! Adaya mo rina ngagkabaw alaman. Ala, aguli magkayo pay. Taad na pay ibagame. Kakasimang. Iwaragawag tayo pay. Dagri kakadwayo ang makoronaan to. Ay, alawunan. Apaw! Nagmaya ka titimpuyo gay nagiti senior dito nagbugsutan. Ala! Agsasala tayo kakadwa kabaw. Aguli magtayo ka no, pay. Addaam ti agariwawa. Apay? Dako saya? Isa lang nagbangkiday. Ulaw! Kabaw! Ay, nagyamanak. Nagyamanak tatagtagain iplagayam.